አንበሳ ወርዶ ቆያ ከአብዲ ጋር ተነጋገር። አንበሳ ወርዶልኝ ምንም ጊፍት ሳይሰጠው 60 ሺህ ገብቶ ኢድሪስ እንዴት ነው ይሄ ነገር ብዬ ስጠይቅ ፌክ ጊፍት ነው ሲባል ከዛሬ ጀምራችሁ ፈጣሪ የምትፈሩ ከሆነ ፌክ ጊፍት አትስጡኝ ብሎ እየለመናችሁ ነበር። ይኸው ከዋሻው ማለት ነው ውሸቱን ነው ይባል። እኔ ቁርአን ልይዝ እየኩ ነኝ። ቁርአን አመጣለሁ። ሊስን አብዲ ማሜ ቆጥ ቁርአን ገዛለሁ። አብዲ ትንዲበዱ መጀመሪያ ሙባረክ እሱ ጋር ሰው ካለው ከሙባረክ ጋር ውሃን ይስጡ። ቁጭ በል ሙባረክ አላህ አስተግፍሩላህ በለው ሸሃዳ ሀዘው ለኑ ጥሩ ያለሃን መጀመሪያ ጥሩ ያለሃን ተረጋጋ። አንደኛ እኛ ማልኩ ነገር ተፈጠረ ስማ ማክሰብ 12 ሚሊዮን ይመጣ 3 ዳብል ስለነበረኒ ከ12 ሚሊዮን ከ3 ዳብል ጌምን ባለቀ 4 ሚሊዮን 200 ኦሎት ሚተሽህ ተሰጣ ሙባረክ ተሰጣ ያለ 1 ሚሊዮን እንትን ተሰጠ ዋይ በለን ሙባረክ ሁላትኩም ጌም ተከፍቱ ተጫወቲ የጌም ተጫዋቶት አንድ አንበሳ ሐስኩም ብትመጡ እዛ ሰውዬ አንድ ጊፍተር ኖርማል ወደ ገስቲ ሚሊዮን ያቀምጥ ጊፍተር ናቸው። ተላልቁ 40 ኦሎት 43 40 ጊፍተር ናቸው። ከዚህ በኋላ ብዙ ነበሩ። እኛ አንድ እንዳንተ ቢሰጠና ለስ እዚህ ወደ በኋላ አስቀምጠው መክሰብ ጠንካራ ናት። አንተ ብዙ ፈለወረክ አለ እንዴት ተዋረድ ያልኩት ነገርኩት። ኢድሪስ አንደኛ አንደኛ ነገሩን እንዲጠረጠር ያደረገ ምን እንደታውቃለህ? ኖርማል እየሄደ ያለው ጌም እኮ ዳር አይደለም 4 አመት ነው እያጫወተን ያለው። አስበው from 5 million automatically within a second jump አረገ ወደ 12 ኦኬ እሱ ነው ጋር ገባን። ስማ እንዳንተ አንድ አንበሳ አንዲ አሻንቆሊት አንዲ አንበሳ ስሞል አንበሳ የሚለቁ አይደለም። ትልቅ ጊፍተር ካለ በብዛት የሚለቀቃል። በአንድ ብሳጡን አስደረካ ብሳጡን አስቀማከ ከዚህ ጋር ኢድሪስ ጥያቄ መልስልኝ። የንፋስ والله እሺ አመኛለሁ። እሺ ላለ ጊፍተር ናቸው። የንፋስ ጊፍት አለ የለም? የንፋስ ጊፍት አለ የለም? ኢድሪስ ፌክ ጊፍት አለ? ኦኬ እዚህ ስማ እዚህ መክሰብ ላይ ፈለት አሁን የሳ 4 ሚሊዮን 200 ይብል ካየለም ንፋስ ነው እሰጋግባ ጸጋጣ ሰንት ተቀበለ ተዋና አለ አንድ ጊዜ እዚህ ጋር አሳይሽ አንድ ጊዜ ትልቅ አስደርገን ስማ ጊፍቲ ፌክ ጊፍቲ አይታይም መክሰብ ፌክ ጊፍት አይታይም መክሰብ ጌም ጋር ተዘጌ ወይ ፌክ ጊፍት አለ ወይስ የለም? አንድ ጊዜ አንተ ሰውዬ አሳይሃለሁ አለ ያሳየን ኢድሪስ ትልቅ አስደርገን ቲክቶክ አንድ ሳንቲም እንደይሰጡ አንተ ታውቃለህ። መክሰብ እዚህ ጋር ተዋን ሰንታለት 4 ሚሊዮን እና 2 ሚሊዮን ተሻለ ሁሉ ሪኮርድ አስኩ እዚህ ጊፍተር ይለቀቀው አንድ ሰው ሚሊዮን ለቀቀ። አንተ እብድነክ ነው እዚህ ነው ቲክቶክ አሁን ዋሹ መክሰብ እንደዚህ ጣፉላ ለጋው ነገር ይሰጣል። ጊፍት እየሰጠ የፈለገውን ነገር ይሰጣል። አንተ ኢድሪስ አትዋሸኝ ይሻል ማለት ነው። ወይ ኮቶፕ ይሻል ነው አንዴ አብዲ አብዲ ጥያቄ ልጠይቀው። እኔ አንደኛ አማርኛው ራሱ ትክክል አይደለም። ከቻልክ በእንግሊዘኛ አውራና ኤክስፕሌን አድርግልን። ከ5 ሺህ ሚሊዮን እንዴት ነው ትልቁ እኮ ጊፍት ትልቁ እኮ ቲክቶክ ዩኒቨርሲቲ አይደል እንዴ? ትልቁ እኮ ያሳዝናል። ስማን እንድሪስካ ያንተ አማርኛ ነው አይገባህም። እኔ ጎረቤት ነኝ። አሁን ተላምጄ የሙባረክ የዞም ሰውዬ እረዳለሁ አማርኛ። አቦ ዝም ብለህ አታውራ። ኬንያ ነህ ከቻልክ በእንግሊዘኛ አውራ፣ ካልቻልክ ግን ሄዶ ይቅርታ አድርጉልኝ። እኔ ኢድሪስን የምጠይቀው ጥያቄ አንድ ጥያቄ ነው። እሱን ካልመለሰልኝ ገደል ይገባል። ገባችሁ? ተነቃ ማለት ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ አዳምጦ ኤርትራዊ አዳምጦ ኢድሪስ አንድ ጥያቄ አለ። ሪከርድ
ትልል የሆነ ጥያቄ ጠይቃለሁ። እኔ እናንተ ቆይ አብዲ እኔ የፈለግኩት እየጠየቃችሁት አይደለም። ኢድሪስ እኔ እናንተ ጌም እየተጫወን በበርበሬ ሻወር እርስ በራስ ስናስገባ ስንት ነገር ስናደርግ አንበሳ ወርዶልኝ ደብል ላይ ለአንተ ደግሞ ዝም ብሎ ጊፍት ሳይሰጥህ ቁጥር ጨምሮልህ ምን አይነት ጊፍት ተሰጥቶ ነው እንደዚህ የገባው ስልክ ምንድን ነው ብለህ አላህን ከፈራችሁ በማርያም በኢየሱስ ታስታውሳለህ? በኢየሱስ በማርያም በሃይማኖታችሁ እንዳሰጡኝ ፌክ ጊፍት ብለሃል አላልክም? እቺን ብቻ ንገረኝ። እቺን ብቻ والله والله مبارك اذا تلك يلي انا والله استوسام اي راسكي انا انا ايدون نطلي هذا تشوف يا مان نقلني كوالك يقشاش عليك مطلي وانا امانودا amadura wanta kasi akka jiru amaneera kanarra hubatu danda'a namni waan ta'eef wajjin takaraakarin ወይ rakkoon jiru koy ትልቁ እኮ ጊፍቲን ጉዳን ዩኒቨርሲቲ ራ ቲክታክ ዩኒቨርሲቲ ራ ነምጭ ኩኒ ጊፍቲ ሲያታ ከቲ ጊፍቲ ሜካ ከኔቲ ካኒ 5 ሚሊዮን ራቲ 12 ሚሊዮን ከን ንገዱ እንደው ሃው ኤዶ ከኛብ አቲ ጊፍተራ ኦቦሌስኮ ማርቆስ ጊፍተራ አናማ ጌመራስ ሚቲ ጊፍተራስ ሚቲ ጫልሴ ኮይን ጫልሜ አባበዱ መናማ ከኑን ሌቨሊን ኮ ዲግደሚ ቶክ ነምቺ 2.9 ከኔ levelii 5 illeen qabu levelii 6 illeen qabu tokko jedhe sirriitu oromoon na hubachuu qabu wanni hundi keessan dhageeffachuu qabdan lammaffaa karaa kamiin tokkichaan miiliyoona 12 alan ni galu bar maaltu uumame dha ilaalaan ture sadaffaa immoo isa haqqii barbaadu yoo ta'e namummaa qabu yoo ta'e kooyiniin miiliyoonni 12 doolaara meeqa akka ta'e hin beekna guugilii irraas baasuu hin danda'amu isa fidanii yoo nutti agarsiisan riiliidha miiliyoonni 12 sun doolaara meeqa ta'a sana nuuf fidan mubaarak nu gaafadhu isa sirreechuu. Qoy. Kan biraa immoo namni akkamitti kakata lubbuu ofiitiin quraana qabee ituu sirriitti እርግጠኛ ሆኖ ነው እየማሉ የነበሩት ፌክ እንደገዙ እንዳዘጋጁ በዶላር ነው የሚገዛው ፌክ ኮይን ነገር ግን ደኔሰኒ ቢቱ ሌንጨ ቶኮ ቢተኒ ሌንጨ ኩዳን ፋጎቹ ደንዳማ ባይዘ ኢላላን ቱሬ ማንጎ ግሊረት ቼኮቹ ደንዴሱ ቢልቢላ ኬሰን ባሳ ማርቆስ ኤዶ ቢልቢላ ኬሰን ቼኪ ጎዳቲ ኢላሉ ደንዴሱ በላሜ አማ አከጎኑ ሐዋሳ ኪያ ከበጀሙ ኡመተ ባላ ኡመተ ኦሮሞ namoonni viidiyoo kana waraabdan guutuusaa seenaadhaafan kanasi malee namoonni viidiyoo kana guutuu waraabdan mesenjaraanis waatsaappii innaa ergaa hangara kootiin ummata oromoo ummata guyyaa hadhaa dhuftee inni taphachiiftan warri taaftaaf naafootan sanuu seenaa irratti seenaa hojjettan bilbilli kiyya utuun itti boba'uu ho'ee tuusiif kaardii keessaa baasuu itti na jalaa bu'ee ofiin narri fadhe baay'ee utaalee na baase jechuudha. Utaalee na baase akka dhaarrifannan isuma dhugumaa jechuudha. Deebi'ee seenee nama sanaa ol naa fiddanii waan humna keessanii dafqitanii hojjettanii humnoo keessan buustanii injifannoo mubaarak injifannoo keenya jettanii waan dandeessan yaaltan utuma geeftii dhugaa ta'e iyyuu dhugaa dubbachuuf akka yeroon ammaa keessa jirutti waan dandeessan yaaltanittu ana nagammachiiftaniittu rabbis nagammachiisu galatoomaa ulfaadha kabajamaa awwaanan sidin jedhu qabu hangara kootiin sinitti gammadeen jira diqqoo ifaajeen keenya lafatti badee mubaarakiin hin gammachiifne jettanii akka andaraan jedhe galatoomaa irra deebi'ee jechuudha an injifadheera qabxii kanaan takkaa namni injifatame hin jiru qabxii kanas namni takkaa geema kamirrattu faranjii yookiin araboota yoo ta'e malee akkasitti namni buusu hin jiru. Eertiraa keessas mamaraataadhaan sanuu immoo akki giiftichi feekii ta'uu bartan kakaa jala maal abdatan hin jennee maal abdataniitu maariyaamin wallaahi utuu kanaa ol deemtaniisi cunqursaa jiru jechuudha jarri kanas ta'e sanas jarri utuma immoo nu mootani gumaa qabu kanaan dura gumaa raacheen jara injifate qabdi mucaan
gumaa raachee fi gumaa aslii qabu sanarratti immoo yoo aaranii tokko manis walitti kennanii immoo walitti daddabarsanii namootanis wanni godhamu hin jiru. Geemni koo dhugaa dubbachuun ijoolluma biyya Arabaatii fi asliif namoota tokko tokko malee namni irratti na hojjete hin jiru. Dhugaa dubbanne yoo jedhe jechuudha. Feemasonni Oromoos namoonni bebbeekamoon namoonni followersiin guguddaan namoonni ankaleessa jaraa waliin kufee ka'e ka sagalee naan ta'in ka calliftanii jaallatanii dursa isin galateeffadha galatoomaa ulfaadha. Angaluma isin jedhadha galatoomaa. Ana yoo ta'e harka keessaa waa qabadhee nama biraan darbu gasteeratti darbataan deema. Haddaa liibeelii 40 eessa yoo dhattan argitan ookii 31 27 deemaa ralli isin jettan jechuudha. Jeessanii hin jiru. Ana yoo ta'e 41 galuudhaaf leenca 3 qofaa isiyyuu gidduu kanan gala. Kanaaf galatoomaa warri nagattan ijaan nagaaltan viidiyoo naa hojjechuu si'itti jabaate uummata Oromootti daa'imuu si'itti jabaate ulfaadhaa galatoomaa. An bagan isinii wajjin kufee ka'e isin immoo baga nagattan isiniin jedha galatoomaadha kanan dhiyeessu. No mootii koo Marcos MB Ready Iloo Kenno Rio ijoollee biyya Arabaa guutummaa keessanan maqaan keessan guutuun akka qabeera waan ta'eef leenca lama dirasi. Tokko tokko immoo kan barbaadu waan dubbachuu barbaadu namoota tokko tokko osoo waan godhin dafanii kakatanii waadaa galan tokkotu na aarsan. Nama dhiifama na godha garuu amma kana namaan waadaa galanii dhaqanii nama xiqqeessa galchitanii hin beekta maaliif akkan jedhu Mubaarak nan jirtee rakkina qabu. Isaan hin siibsa. Maaliif barbaachise miira keessa nama galchanii geema osoo hin jalqabin miira keessa nama galchanii geemarraa ammoo baduun doesn't make sense. Isi amma dhisi komiinii Marcos komii waan tokko nun baasu kanaafuu warri dhuftanii taaptaaf naa gootan keessattuu dhiifama naa godhaa malee ijoolleen kushiinaa mana madaamii hojjettanii leenca lama bar leenca haadhaaf ilmoo asii iyyaa oole sana tiktaak yuunivarsaalii iyyaa oole keessaas qabu qoda waan siniif wallaahi tiktaakii walla kaloo kennaa ture kan ijoolleen biyya Arabaa namni maqaa keenya sarguun barbaannu Mubaarak injifachuu barbaanna jedhanii dhossanii kennanidha. Anaaf isin lubbuu kootii lubbuu keessan dabarsitee naa kennitanii. Karaa adda addaatiin giftiin danuun kennamaa ture kan ijoollee biyya Arabaatii. Warri immoo ofii keessanii bitachuu dandeessanii dhuftanii waan dandeessan naa gootan ilaa umrii kootii isinin dagadhu. Isiniif sagalee ta'uu maal tun ta'in isiniif duun kabaja. Galatoomaa ulfaadhaa isinin jedha ijoolleen biyya Arabaa keessatti tan. Obboleewwan koo biyya Faranjii biyya keessa biyya adda addaa teessanii immoo sappoortii na gootani. Ani jecha isiniif qabu. Ulfaadhaa galatoomaa waan namni tokko namaa godhu naa gootanittu. Dhageessanii waan namni tokko namaa godhu namaa gootanittu. የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን በዛሬ ዕለት መጣችሁ እዚህ ቤት ገብታችሁ ታብታብ ያደረጋችሁልኝ ያላችሁን ፍላወር የሰጣችሁኝ ስዊች ቻሌንጅ የሞላችሁልኝ አይዞ ካንተ ጋር ነን ወንድማችን ነን ያላችሁኝ ሁላችሁንም ከልቤ አመሰግናችኋለሁ። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። ዱበቱ Dekat saudara siapa? Profiling jijjiira? Jijjiira amma kalari jijjiira kalari asii profiling keessa irra jiru kana. Bareecha si jijjiira. Kan irraa ka'ee dhufee miilee tokko kuma dhibba saddeet galaare hin galu. Kanaaf si bareeda Arabni wanta Arabaan beekamu Arabaaf jinneen utaalchoo qabdi. Liigi irratti eegaa membarii tareerra. Member wando top awari tarree jirra baga gammaddanii kunuu moo'icha tokko beek akka addunyaatti aorliin number 1 jechuun waan salphatti ilaalina
geemar addunyaa kanaa guutuun osoo jiru tooppii ba'u jechuun kunis injifannoo tokko. Footoo kaasaa gadi qabaan na didiyaan. Profaayil irra waan kaatu iskiriinshot godhaa fi guddisaatanii iskiriinshot godhaa fi warra asirra jiru kan ammoo fooloo godhaa fi faamilii isaatti fooloo godhaa fi nama hundaayyuu Riyoo, Edoo, Kennaa, Abdii, MBA, Man of the Time, 99 jaalmootii hundi keessanuu akkasitti wal guddisaa deema. Mubeen illee guyyaa